A lot of movies have shot here. You have great accommodations, great basic crew that is already here and is used to having movies here. So when you add everything up, Malta was really a perfect place for us to come. Fil-jum li f'Malta beda jintwera Assassin's Creed ixxandru għall-ewwel darba kummenti tal-produtturi tal-film li nħadem f'pajjiżna. Huma ikkummentaw kif pajjiżna kien għażla ideali għall-proġett tagħhom. Proġett li ra lil Michael Fassbender fil-parti ewlenija u li nħadem f'diversi partijiet madwar il-pajjiż, kif ukoll fuq settijiet mibnija minn Maltin fil-Forti Ricasli u Forti Manuel. Bix-xogħol jidher l-impressjona sew lill-produtturi Patrick Crowley u Frank Marshall. Really the support that we have here has been fantastic. So we've been able to shoot a very difficult movie and we're still on schedule. We're here because everything is so concentrated and you can be in the hotel and then in 25 or 30 minutes you could be at a place like Fort Ricasoli where you can build big sets and take advantage of the natural light and also the buildings that are here. That made it more attractive than going somewhere else. Iżda din ma kienitx l-uniku produzzjoni li fi żmien il-miliet poġġiet lil Malta fid-dinja ta' dawk li jħobbu l-films. Malta iddebuttat ukoll fuq Netflix, in-netwerk popolari li fuqu jixxandru eluf ta' films. L-edizzjoni speċjali ta' Sense8 għal żmien il-miliet fil-fatt inħadmet f'pajjiżna. Xi ħaġa li fi kliem il-Kummissjoni tal-Films tawgura tajjeb ħafna meta wieħed iqis kemm dan in-netwerk qiegħed jikber. Fremantle Media xandru wkoll edizzjoni speċjali tas sitcom tagħhom Birds of a Feather għal żmien il-miliet u hawn ukoll l-għażla waqgħet fuq Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis, responsabbli wkoll mill-industrija tal-films, ikkumenta b'sodisfazzjon dwar dawn l-aħbarijiet u tenna li minn barra fl-ekonomija Maltija dawn jagħtu reklam kbir lil pajjiżna.